Ka khasi student union maham teng ya kemikria public service commission bakadai ban pentrekam no ya kiru komtrekam bathamai hapo shiteo rada ka MPSC kam le ka KSU kambansi ban pen I dagi kam ke ba khor sundon nama bagi samla ka jela ka attack ban up kaju sikaju klemdon jingkela haba kren siklat pakubol mta sngi ka khatkhnai tarik uklalangkor aja punri uchaman ka employment and monitoring cell ka KSU CEC usamla Ruben Najir wa berthen baka KSU ka Schleimer harandang ka jingyai sya yai up bat kam sngi udon por syu ban yakren ya kaju sikaju klemmi kam ai ula ong baka seng raya dagan ti bo jai jai hakisngi baro andai ada kim la ke kam ka seng kan sale daki kam kiman penpek mat kedar yaki badon hakasyuki ban mat yaki kam buitu ka MPSC ke kta badu ka jingsiani ik samla wat kam wat jam hakajela kani kijing berten uniam ke SU kalong hadin berai kendu mentak sngi yau chalman ke MPSC ba di langstang hakam ratrikam jungu kalian ka student union ka employment monitoring cell mentara sengi ngai won kendu sesisian yu chairman jong ka MPSC ba dawai lamstang halor kikat tu kan himan jong ka MPSC kumba pilai ihi kisnam ki ba adab na kalian jong ka seng ni la bun ki jingki wan ra ya kata ka jing tukam ka bakut apo limba ka MPSC syara jela Henry di kabasusi pat kalau ba hadin kat kejingki kejungi hadin wangi la bu ki khas ba pier ngila ai ki aku tuli ki macing dawa kejungi kumu mum bekelai ke MPSC ka sarkar khadu khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti wan pet kita ki reform ki jikala ki balak wan ra apo ka MPSC hadin kata pat hau arpu trik jeliu macam senam arja arkusan kalau awan ra chief minister jong jela kondok sama ula patai kita ki reforms balawan limbaka balawan limbata komiti hoi bun katuk katni ki kendon nak ke bakaseng kalau adawa kumba siteng niki kila adon apo kata ka jingkela Henry kidang don sakatuk kani pat limbaka MPSC ke pakuntrikam ka kata komiti ke pakuntrikam tinggi ingit ba sin bakal ami kita ka report trikam na po ka na kaliang jung sarkar baka MPSC ka di ban trikam mardo ka jadi ka ba susi pat kolong ba hadin ka tu kat ni benai bagi adab gitip ba kat kita kimat trikam hadu menta ibiru kimpat pentrikam hadu mentaru ka penlong ni ba kat kendai tarik Desember bangin wan ban kendu yu chairman ke MPSC ha tu kopor bangi wan kendu yu ni snulingo bau secretary barem Anish marak udang don wala kalami kata ka transfer notice lasan benai umpat mi na po MPSC kalau pelong ni bangin iPod apsa kunta bu di banmi buat marsen berngem na kalian asing ni ulami no buat mental ayo secretary da iwi pat apo MPSC buat mental asing na kalian jong asing iwan ni bangin dawa ya kata ka report bakal ami kata komiti kita kimat jingkala ki borok ki balawan ra baka MPSC ka di ban pentrikam mardor kita ki borok buat nakaliang kaseng ni iPod studio baka MPSC ka pentrikana baka pentrikam kita ki borok lada omla tin nakaliang kaseng ngatrai la syutat bang chu yakren si yakren dengan chu samit dokas man kapur nilaya dakalenti ka babet nilaya dakajing yakren nilaya aka lenti ka bade ban kendu ban pasat jengmut ban le ka kat kumag gila ban le ngilale hindi larangi I bakit kum kita kijingkala balawan ra la ka sarkar la ka MPC kamon ra TLC kajingkala kan wan ling bakading bakasna kisama jong ka jindriu kila thaj ban up man kapor ni kaju ka kita kijing kundum kandram bat ka bakam susi li hakini ki senam ki benai bala adab bangi baki examination li kidang kam long wo susu kidang kam snu susu menchua ki examination ki long bi haka MCQ multiple choice question di haka multiple choice question kalau no ba tapi dakadan sanput li kitingkli tapi di arthau li kamut pio aku max dan menunggu bala ban le kumni buntai jadi menta pat
what in nam teknik kam grade C grade D ru ki wara ba ka descriptive examination balik ki ko man wara ka descriptive examination kalong ba ha descriptive examination ki pha tho dak isi ba sam marks menta undon nong correct menta da kadon ka manipulation uta unong correct do I fish po mark na apo mark na lai po mark nung dan mala question awala ka ko do ka mala question kita ki baro ki kwa ban ri ni wan ra ki policy ban kum pun ku ki MPC ringai i pat hangi ba ki MPC pat kawan ra ki la trikam kum ban la ban manipulate chu iki marking system te kita ki kata ka de ka bunyin ai kena ba em dalilay minum hun minum pediang ya kan ka jingne ni iba ka kawin ka examination na typist ba belong jo head of department ya bala dang sukuminda na kinikiyan benar wadat na pregu na rumah di Desember dan bakla ni iba kalau menta ni la maham jor ba nami chakamat kindi bandon kum kata ka descriptive examination nama descriptive examination kita nam tak examination ke bahaya kum ki civil service ba kiwi technical post hindi tekniki post ber buat lah ka sarkar India ru akida hari guidance ki kala pun i ba banora ka jing shai ki examination ki di bande bi ba MCQ andre hi ka MPSC par hame ka wan descriptive datang itai da ba ban manipulate ka result lan kata kam dan ka ka baar ka jingdawa ka jungi kalong ba ni i ba ka advertisement ba plat dari lakang MPSC ki jupelat bi namta citizen of India Henry kamdi bandi citizen of India kadi bandi domicile Meghalaya ni pej the people ya ki jilla ba pher hapo ka north east ne hapo ki state mainland India pin ibe ki advertisement ka state government ki kam ju state government ki ai tik nam tagi domicile tu te beli pat ni an ta ka citizen of India beli ngin ai la ki we ki bar jalla bikin banyo apply banyo ban tap kam hamni kamdi bon long kunta tingi na kalyang kajungi ngila ong ba em nang ni sakmat kani ke iki borok kadi ban sange kini advertisement balat nang ni sakmat kadi ban debit domicile Meghalaya lada kamlong kunta ni nakaliang kaseng in persya jur halor kani ke benta buat nakaliang ju Jerman lapun semua baula tho ya kata hal sa sarkar ni ka sarkar kampat jubab haba debi tai benta tingini nakaliang kaseng ong ba lada kampat jubab lada kampat la ban pendek ya kani at nang ni sakmat empat di ban pemi advertisement kat par la ban pendek ya kani kam nomor kar kung jing stu ni idi i kami baret imdan bamdi ba ben ketakli di bab syong bab sim kita legal expert opinion abri kam kadi kam sarkar jung Meghalaya tika di ban ai kam ki bridge ndi ban ai kam ki bridge ki bi pan ita idi imat ni la pun semua kabaar kolong ba ni ai positif ba kidi ban pentrikam ni kita ki report trikam jong ka ni ka komiti haba di bil MPSC baru kita trikam kita ki belong ba ban pelat ki marks answer ki annual report ban declare ki assets and liabilities jong ki baru ki members jong MPSC ba ki report MPSC kita ki baru ki bodong to report maka to report jong ka MPSC kitu baru ki ban pentrikam no apo stiu leng bunta kaseng hapshim ki senjam ki kham balik ko abon penslam namar ba kim ko ya kata ka jingtung kam ka bakhut namar ba minta da ki kena ki lai ya kama sojong kitip kan ki yo ka personal interview kitip kan ki yo ka written examination tekan bu am kan jingtung kin tip kan namar bun sin ni ki itu kena ubayo bah ka written examination personal interview ini ting ni ipat itu kena bomyo personal interview pat itu kam kadon ka manipulation bali takataw nakaliang commission taktiang ban pelat kita gima kima hapor ba kadai ka examination MCS kanu ka jing e chung ka ni hapon bon yeng ban yaki hani hamadan kan sapen yaki mak sadi bakal apun yaki mak sini ukna bomdi hok ban tho examination iyo ban tho ukna bomdi hok ban tho examination bo yo ban tho di kita kini iki baka industri kagale kan buri takarakin ko ang wanra ikini kimat si kalan mada wanra ikini kimat si kalan katu kan ni namong baka kan ko chimichi Henry katu ni benta kan wanra kata kecil kala bat kan ya hati kanya hati benta bakan katongkam tunjang kan long kabo